ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shnong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shlong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka dorbar Shnong jong ka Shnong Mawkyrwat, ha ka santrik urampang arajar arpuwe. Kala Pynskhem yaki Nongkitkam ki ba Thymmai jong ka Seng Samla Shnong Mawkyrwat, na kabenta ka samoy trekam jong usnem arajar arpuwe, hadu usnem arajar arpulai. Yaki Nongkitkam ki ba Thymmai jong ka Seng Samla la Pynskhem da umuntri jong ka Shnong Mawkyrwat, uba RR Lingkhoy, ha kabala sakhilang da ki reorang ba jong ka Shnong Mawkyrwat, bat kumjuru u Presiden jong ka Sunjuk ki Seng Samla Shnong uba Wallam Box Emyong, u advisor jong ka Seng Samla Shnong Mawkyrwat uba P Nongse, u Presiden barim ka Seng Samla uba Walton Toy bat kiway. Jong ka Seng Samla Shnong Mawkyrwat, jom tradisi pesantrik rempang ajar akuwe, Makulas kan bat keluar bangkit bat treipau. Ia kali kekam bala punset hana. Dalam musim kedingkumu, kejing kitia, bagi jingnan mati. Kamu tu kejungi, kesek sama, hadir bagi syuti Presiden jom kesek sama. Hakini khaskan guna kadai kabagino lawai ni tei kadai kini kebishan kajong mikung sek sama bad hak tei kamungko kabagi nila design ni ya kiti joki babun kajimut tuka kamishan tuka kadai hakabagi ni snofti bad berbahag ya kailang salang jom snof ta joni kamdam ya kajingin tuli apne kipun sama jom snof Haji ni kisnam kibamun shwa aswa balang shinti pun Presiden jom sek sama ngai ya kajing trak hakanya jom sek sama kalau siya kabae akor bagi shinti pun Presiden bernilang sek sama nama sek sama itu kor kalau pun sek sama kaba ibu jingkerman akaba pun apa sama jom Shnong kilai sakama kamdon syu kajing itli kamdon syu kajing jan Ban ngilayan saya nak kejung, kamuan. Ban dia nak kena hadir kejung siti kejung itu, kejung siti kejung aku Presiden jom sek samla. Dan kejung itu kan jom paro, ngilala ban perlo, ya sek samla sesin pak, bahkan hidup tak Shnong kejung. Oh, ini kisah ni kerana yang paro, ngilayo kan presiden kita. Hakam ini nampak enam salang, nampak kebahagiaan jom Shnong tahu. Kita sebut isu, tiba nilai isu. Akan jadi kiri kejuntuk keseng sama, kaba don dipor, haki level kita tam strong, keladang dipor kaba, keladang kejengnya dom, kejengnya kejengnya mai, karena tak kihet jom distrik kejungi, nam tak kebahagiaan jom Shnong tahu kejungi, ngam jula pan kelet, kadang kau ekor, haka bangi brand isu, jom Shnong kejungi kabangi siti pun keseng sama. Hak bidai kecik hut kecik subah Shnong. Bukan mau kipor. Hak bidai bagi kita jaga teknik. Nanti korek follow. Kalau orang syakir isu tu bagi bagi berjuang. Bahkan ada keciknya tay, keciknya dia, keciknya tipi. Apa pun lu menginak, apa pun kalah dulu. Ya kena Shnong kejungi. Namar poros kata ini bahantai. Kalah ketumpin please. Mau kecak teknik, hakba tunjuk niat tu dia hakba koi, lapret nanti. Bagi adin bagi lagi, bagi ni kali koi kita bukan pun cuma yang Shnong tahu ini. Nak kalian kejung aku mengilam Muhammad harungkan, bapak sama ibarat hakbor, nilai ki nilai kesat, bahadu bagi dalam siapa banwek yang tu kecik teknik nanti boleh. Ipo akan ada isu kita batai kita sampai ini
Henry Nadu Urong Kuma Pirong Kasilam Sendur Pirong Katna Trekam Muslim Kabang Sendur Umuswa Umaswa Unikom Bagi Samla Sipai Kikut Sipai Kibas Kendu Jomeno Muslim Mereka berjalan Pirong di Bak Terberasam Pirong Pa Pirong Kikut Sipai Kibas Ken Kibatep Hamno Badon Kapat Hamno Badon Kiri doong kilowa, hano balon kijaga balsuman laya no berjuga, kino kibala kino beruspa ko kesong dempi betul. Bahagia betul dalam hak sanggup, tak senjata kata, problem suara ulang seng ulang. Bagasu mengenal yang tumba, snap rekam tradisional. Kabadai snap terpang yang long suara ulang seng. Bahagia jatuh ini nimar pemulai bangkit yakini. Kisan terbawa ni, kisan senjata terbawa jauh jauh. Nisdamna kata beri, niwan saya kata berku, berniwan saya kata bersnong, nak kata bersnong kawan saya kata barai, nak kata barai kawan saya kata barai hima. Ane mesti. Hakipun kamu semua orang ini semua halal kini kisan terbawa, lain kisan kadang kita kisan terbawa kasih aduh mencuat. But ya kita kisan terbawa, kisan terbawa mulai. Iba longswa wahikai dari lapan semua lemba ka constitution ka basuit nasion yaki kena jadong pada kinyau sekian lemba ulum so berkenan berkata constitution juga jadi tu Samla yang pasal ngakwa apa mau dia nama fungsi nilai jam nilai yang fungsi balas siapa berkiu sesuatu hari aku uhap pandem bisa tahu. Nama kata aku pun hari ini tempat kanonen. Kanonen kalau constitution itu jadi kalau tidak lain ini artikel kita konsentrasi menjadi ini. Kata artikel kebawa itu tibreu. Baca artikel kebawa tipur tipar. Baca artikel kebawa kamai itu. Kini kita mahu ki fundamental principle जो बचा दुनिया में भी हकवा की सेंट्रल सेंट्रल हवा का साइड में पासों से बंधा नीलाकुम ये लग बात कजाई पुरे तेरे को कोई से किलंती की बाबा नमाई लकड़ लग जाओ कि fundamental principle वाले कि नौरे में जो कसाई तो बात